አታግስ በኝነቴ አሲፍ በሆነ ሐሜቴ ታግሽ ካለውኔማ ካይሜው ቆይ ነኝ ነኝ ቆይ ቆይ አትንካ ወለ አምስት ሴት اسبي الله عليكم والله اسبي الله عليكم الله عليكم والله اسبي الله عليكم فين بدي كارج ودي لي تقنجلش بلاري با مي مي مو ري ሩ ራ ሬ ሰንጀቾ ፋዘር እንጀቾ ጫማን ጠረገደ ብሪ ሚሊዮን ተኮ ናገን ሚሊዮን ተኮ shema akkam jirtu hordoftoota fi jaallatamtoota maatii ora haras viidiyoowwan haaraadhaan walitti deebineeti jirra hadhamu viidiyoowwan garaa qabanneeti jirra viidiyoo kana keessaa viidiyoowwan nama aarsantu jira nama kan gammachiisantu jira nama kan boosisantu jira isa boonyu wajjin boonyaa isa gammannu wajjin kolfaa wajjin deemna maatii kanaaf immoo ammallee isin haaraadha ammallee haara chaanaaliin kun ergi banameeti qanii sadii buleeti jira namni garuu ammallee chaanaalii kana hin barre chaanaaliin kun akka nama baay'ee bira ga'uudhaaf laayikiidhaan viidiyoo jalqabdan maatii baay'ee guddifachuu ni dandeenya viidiyoowwan har'a laallu keessaa inni tokkoffaanii fi inni jalqabaan ministeerri barnoota hareedaan mana barumsaa keessa galuun dhorkaadha jedhaati jira wanti kun yoo calluma jennee ilaalle cirraash waan biraatti deemaa jira inni tokkoffaan jara dubartootaatiin niqaabii jaraatiin dhufanii isa taanuun immoo dhiiraan hareeda keessan guddifattanii mana barumsaa keessa galtan jechuun kun baay'ee waan nama ajaa'ibsiisudha. Isa kanas qabanneeti jira. Viidiyoowwan garaa qabanneeti jira. Hamma viidiyoo dhuma kanaatiin waliin turu akka hin daganne. Akkuma beekamu ka chaanaaliin kun haaraadha isiniin jedheetiin jira. Chaanaalii kana laayikii gootu, sabskiraaybii gootu gara viidiyoo taasise. እኔ ክፉ ሰው አይደለሁም እንደናንተ ወላሂ ክፉ ሰው አይደለሁም እኔ ቤቴ ድረስ መረጃ እንደዚህ ነው ይመጣልኝ ባይኔ ባብራቱን ያያችሁ ግን እኔን ከጀርባ እንደዚህ ተወጉኛላችሁ ብዬ አላሰብኩም። አብራችሁ በልታችሁ ጠጣችሁ በጣም ያዘንኩባችሁ ወላሂ አምስት ሴት ሁለተኛ አላለቅስም ሁለተኛ ተንገላኝ ነው መስራት የሚፈልገው ብዬ ስል ግን እናንተ ጓደኛ መስላችሁ ሶፊ እኔ ለውልሽ ብላችሁ ቀረባችሁኝ አብራችሁኝ እንደዚህ በልታችሁ ጠጣችሁ ከጀርባ እኔ ጭራሹን ታስታርቁኛላችሁ በቃ አስትሬ ነግሬያችሁ ሁሉ ነገር ነግሬያችሁ በቃ እንትን ትሉኛላችሁ ታስታርቁኛላችሁ ከነገ ዛሬ ሙሉ ታሪኬ ነግሬያችሁ ምንም ጓደኞቼ ናችሁ ብዬ አምኛችሁ ዛሬ ግን እያንዳንዳችሁ በተለያየ መንገድ እንደዚህ እኔን ለመጉዳት ለምን አስፈለጋችሁ? ለምን እኔ ምን አድርጋችሁ ነው? በአላህ ምን አድርጋችሁ ነው? እኔ ሳላውቅ እንኳን አስቀየምኳችሁ ነገር ካለ ንገሩኝ። እኔ እስከማውቀው ድረስ ለእናንተ ክፉ ነገር አስቤ አላውቅም። ምንም ክፉ ነገር አስቤ አላውቅም። ወላሂ በጣም ያዘንኩት በጣም በቃ ምንም አልጠበኩም። እንዴት ስመጣላችሁ ማስመሰሉ እንዴት እኔ እኮ አልችልም ወላሂ አልችልም። አሙጨቲን ኩን ተካና ዘሲፍቴን ቤክቱ ገሯዳ ባየና ዘንሲፍቴ ጅርቲ ሪዮኒ ሺ ዋኒ ሲረቲ ጎዳን ይዋገርተን ጋራቢን ስኒን ጀራ ባይ ከነ መገድሲሱ በቃ ኑ ሂሪያ ከናቲኑ መርፈምኔ ጅራ ጀቹ ሂሪያን ቱኩ ከነመና ንንጅሩ ilaala ka amma isinii wajjin nyaatee isinii wajjin buna dhugee isinii wajjin akka barbaade ta'e kee dudubba keessanii gisee isinitti deebi'u maaltu isinitti dhaga'ama namichi tokko maal jedhe beektu billaadhaan waraaname billaadhaan gisee waraanamu bu'aa tokko nan dhukkubne jedhe giseen garuu namicha sana waraanu argu jedhe baay'ee na dhukkube jedhe so namni isin irratti dhufee isin irratti deebi'u jechuudha baay'ee isin dhukkubsa bakka garuu durba taatee sadii kana immoo ba'uun ikkoo bakka barbaachisaa miti bakka dhiisuudha bakka ምንድን ነው jechuun bakka wantichi siituma cimaa ta'u ni dhiista bakka toofiiqomti inni kana godhe kana barbaadeetidha boyicha sii barbaadeeti ituu siin immoo calluma jettee tuffattee dhiiste jechuudha waa tokko hundi dhufu hin jiru amma si miidiyaa irratti baatee bo'uunsi bakka fiilingii sii qabachuu dadhabdeeti malee waa tokko waan noormaalii ture silaa kun jechuun cimaadha garuu keessootti ituma akkas ta'u sin garuu cimtanii wanta sana qabattanii
namni haddii kana sanitti boola'uu dhiisuu ni danda'a jechuudha. የቶፊቅ እህት ነኝ የምትል አንዲት ተንኮለኛ መታለችና ከዛ በፊት ግን እቺ ሴትዮ ከመምጣቷ በፊት አንድ የተሰማ ነገር አለ። 50 ሺህ ብር ልስጥሽና በዚህ ቻናል ስሩበት። ማነው የቻናሉ ስም? በመጀመሪያ አሳውቀኝ። ብርም እኮ መክፈል አያስፈልግም። እኛ ዩቲዩብ በብር አንሰራም። ዩቲዩብ የምንሰራው በትርፍ ጊዜያችንና ልንደበርበት እንዲሁም ደግሞ በርካታ ሰዎችን ልናፈራበት እንጂ ለሌላ አይደለም ትለዋለች። ከዛም በኋላ ከተወሰነ ቀናት በኋላ አይ በ50 ሺህ ብሩ ከተስማማሽ እነግርሻለሁ፣ ካልተስማማሽ ግን አልነግርሽም ይላታል። እንግዲያውስ ይቅርብኝ አልሰራም ትለዋለች። ከዛ ከስንተኛ ቀን በኋላ ነው የቶፊቅ እህት ነኝ የምትል አንዲት ሴት ትመጣና በውስጥ እናንተ ከቶፊቅና ሶፊ የተለያዩት ፕራንክ ነው ትላላችሁ። እውነት ነው የተለያዩት። እስከ መነገናኘት አይገናኙም። እስከ መጨረሻው ነው የተለያዩት። ለምን አታምኑም? እሷ በጣም ባለጌ ናት። ጭፈራ ቤት ታመሻለች፣ እንዲሁም ደግሞ ታሰቃየዋለች። አስመሳይ ናት። የመጨረሻ ውሸታም ናት። እሱ በደለኝ እያለች ታወራለች፣ ታለቅሳለች። እሷ ግን እሱን በጣም ነው የጨቆነችው የበደለችው የምትል አንዲት ተንኮለኛ ተንከሲስ ሴት መታለች። በጣም ብዙዎቻችሁ ደግሞ ስለ ጭፈራ ቤት ቪዲዮ እና ፎቶ የሰው ልጅ እኮ አብራችሁ ብዙ ነገሮችን ታሳልፋላችሁ፣ አብራችሁ ብዙ ነገር ትሄዳላችሁ። ግን ለዛ ሰው መልካም ነገር ነው እንጂ መመኘት ያለባችሁ መጥፎ ነገር መመኘት የለባችሁ። በህይወት እኔ አባቴ የገዛ አባቴ አኩማ ዳጌሰኒ ካሙጫኔ ሸን ዱፍቴ ሱን ሲንፋክ ያጀዳምት ኦበሌሰ ቶፊቅ ጀቴ ዱፍቴቲ ወልበርቴ ካቴ ዋንከናት ወጀት አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ውድና የተከበራችሁ የቲክታክ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ መጣሁ ማለት ነው ስለ ሶፊ ነው። ሼር አድርጉና አድርሱልኝ። ሶፊ ተብየው አንቺ ተውፊቅን ወደድሽው እንጂ ወልደሽዋል እንዴ? ይሄን ያክል መነፋረቅ ምን ይሉታል? እፈሱ ይበቁናል። ሽኮ ትናንትና 100 ሺህ አክብረሽ ስትደሰች ነበር። እኛም ደስ ብሎን ነበር። የተሻለ የሆነ በቃ ይችል ተረጋጋ ይያል። ዛሬ ደግሞ ዝንቦቹ በላይሽ ላይ ሰኞ ማክሰኞ እስከሚጫወቱብሽ ድረስ ራስሽን ጥለሽ እዩ ብለሽ ታልቅሻለሽ። ምን ማለት ነው ይሄ? አንቺ በሚስትነት እያለሽ ሰዓት ለሱ የሚፈልገውን ነገር ካላሳጣሽው እንደ ሚስትነት ካከበርሽው ካንቺ የሚፈልገውን ነገር ከሰጠሽው አልፈልግሽም ብሎ የሚሄድ ከሆነ ይሄድ ጦስ በቃ ይመቸው። ከሄደ ነው። ምንድነው አንቺ እንደዚህ የምትሆኙ? አንቺ እሱ የተቀመጥሽው ያስታርቁኛል ብለሽ ፍላጎት ነበርሽ፣ እንደሚያስታርቁሽ ተስፋ ነበርሽ ማለት ነው፣ እንደምትታረቂ። እሱ ካልወደድሽ ካልፈለገሽ የራሱ ጉዳይ። እኔ ልንገርሽ ባላለኝ ባሌ አልፈልግሽም በቅቶኛል ካንቺ ጋር ብሎ ትቶይ ብሄር ማለት ነው። ሲያገባኝ ያጠለቀልኝን ቀለበት ነው አውጥቼ የምሰጠው። ልንገርሽ ለዛችኛይቱ እንዲያስርላት ማለት ነው። ለምን ካልፈለገኝ ከኔ ጋር አስገድጄው ሊኖር አይችልም። ይሄድ በቃ። ግን እኔ ጠንካራ ነው መሆን ያለብኝ። አንቺም ጠንካራ ሆነሽ መገኘት አለብሽ። ምንድነው እንደዚህ መልፈስፈስ? ብዙ ሰው ከዙሪያሽ አሉ፣ እየሰራሽ ነው። ልጅ አስታክፎሽ አልሄድ የሚያስረሽ ምንድነው እንደዚህ የምትሆኙ እንዴ? ተረጋጊ። አንቺ በጣም ነው የሚያስጠላው እንደዚህ መሆን። በጣም ዝቅ አልሽ፣ ራስሽን ጣልሽ ምናምን። አንቺ ጠንካራ ሆነሽ ከተገኘሽ ማለት ነው ነገ ጧት ካንቺ ጋር የተለየበትን ቀን ዙሮ ይረግመዋል። ጠንካራ ሴት ሆነሽ ከተገኘሽ ማለት ነው። በቃ እሱ ጋር ተለያይተሻል አይደለ? እስከ ጻፈላችሁ ድረስ ኑረሻል። ካሁን በኋላ በቃ አልጻፈላችሁም አንድ ላይ እንድትኖሩ በቀዷ ቀድርም መመኛ። አንቺ ምንድነው እንቧ ከረየው የምትይወተሽ? ያገባውን ያግባ፣ ቢፈልግ አህያ ጋር የስራ ቪዲዮ፣ ቢፈልግ ሰው ጋር የስራ፣ ቢፈልግ ፈኪያ ጋር፣ ቢፈልግ አህያ ጋር። አንቺ ምንድነው እንደዚህ የምትሆኙ? ጠንካራ ሆኜ ቤተሰቦችሽ ምን ይላሉ? ለሴት ልጆች ተምሳሌ ትሆናለሁ እያልሽ ስታወሪ አልነበር እንዴ? ምን ተቀየረ ዛሬ? እንዴት ታዩ? በቃ ይሄድ ሙጭጭ ማለት ምን ማለት ነው? ራስሽን ዝቅ አታድርጊ። የማይፈልጉሽ ሰዎች ፊት ዝቅ ብለሽ መገኘት የለብሽም። ከፍታሽን ነው ማሳየት ያለብሽ እንዴ። akkuma jedhe bakka yaaduu manqabu irra deebite isinis yeroo kamiinuu namni kufaatii keessan yoo kan yaadute isin kuftanii agarsiisnaan namichi sun isin mooteera. Bakka cirraasha itti isin mooteera. Yoo mootamu jettanii qofa cimtanii cimina keessanitti agarsiistu. Bakka al tokko si dhiisee jechuudha. Isin teessee bo'uun addii kan furmaata waa tokko qaban natti hin fakkaatu. Ammas taanaan just garuu cimtee sana irratti maal akka dhabe agarsiisuu qabdi isinii. Maal akka inni dhabe agarsiisuu qabdi isa. Bakka booddee dhahee biyya akka gaabbu gochuu hin dandeessi ammas taanaan. Garuu isin miidiyaa irratti baate addii kana bo'uuni waan ta'u natti hin fakkaatu.
utuma ka'anii jaartii wayii fuudhanii jedhanii akkam goota yeroo raftu misaalee fi isiitti si dura dhaqee rafamu immoo ati raftee jineen achitti dhufti moo wallaahi nama dhibu ati raftee achitti dhufti moo immoo kottu mudhannee rafnaa jettee waan akka kanaa goona jettee itti himtamu ismaafuu gaafa qe'ee soddaadha kan fa'i warbira buluu nama yeellaasiisa wallaahi nama salphachiisa. Yari soddaa yoo namni warbira bulee waan namaan jechuu danda'u. Sagaleenis uumamee nama yeellaasiisa abbaa kanama maaltu ka'e buna dhugaa. Nama dhibaa abboo wallaahi akkam godhamame nama dhibee ana dhugaa rabbii. Waa koo meemee tumte dura fuudhi badaa cinqamne itti habamma. Dhugaa rabbii waan haasa'u na dhabsiisaa jira gurbaan kun. Dura fuudhii ka'eeti sanaan booda ni agarta. Akkas cinqamuun kee amma eenyuuf cinqamaa jirta? Namni jarri kan biraa akka ittiin galle godhaa jirta waan kana keessatti. Mucaa kana bakka argitanitti lafa argitanitti yaa ummata keenya yaa ummata Nabi Muhammad Kiristaaniin marraa bitaa. Bakkanne rakkanne. Utuu qabuudha bee rakkatee beelee inni qaasaa mamee harka duwwaa bee jire. Akkasitteeni. Ani barre inni kasaree. Dullaan ma fudhatee si duuba. Miskiina wallaahi. Miskiina wallaahi. Harkaa kunoo olee gataa deemaa hundinuu mashakkaa. Waan akka bineensaa waa buta nama harkaa. Ta'uu jargaa badee takka. Bishiishee walakka. Galaana uummataa burgu bakka bakka borokeetti ijaarame maara. Boda kam ta'uu deema deemu jedhee yaade takka. Nam tokko koo bakka ashqiinsa nama akkasii wajjin qalii lama sadii gisee walte jechuudha sammuun kee yoo ragaa jedha. Sen jechuun faazariin jechuun caammaan xaragadhu dhee birrii miliyoona tokko naa kenna. Miliyoona tokko. Si beekaa miliyoona. Gaaf duraa maal siin jedhaa caammaa rabbee itti hodhisiifadha jennaani 20 naa kenna. Baraazar kiyyoonti akkasiin jiru. Ilaal faazar achi bira jira jedhe. Akka godhee jechuun qalalla godhee jechuun birrii 100 irraa fuudhu. 100 dhaabadhu nala shamiziin bitadhaa jennaani nama miliyoona tokko naa kenneeru. Dhaabadhuuti na laal. Si bira gale baraazar gaafsa irraa. Dhaabadhuuti na laal akka irraa fuudhu. Daaddi. Maal taate mucaa? Caammaa xaragsiifachuuf birrii 100 naa. Caammaa xaragsiifachuuf himmichuu madaabaraan saamunaa siq. Ati guyyoo maru namaa kenna goota. Namaa kenna goota. Yaa kenna goota guyyoo maru. Qanxaa birree isaas fuudha kiraa mana. Maala godhu maana daftaree dura. Mucaa deemas. Hin deemus hin jedha. Digi deemas. Daaddi lakkina kan rabbi. Mucaa deem kiraa manaan irra jira. Mucaa dhaabatee na laalaa rabbi dhilaa kiyya. Dhaabatee na laalaa ijoollee duree sooliin maa deemta qara. Deemas. Akka dhugaa godhu baat. Madaabaraadhaan hin dhiqxuu jedheeni. Maala baakee godhaa jirta timmichitu dhugaadha abbaan kee gisee kana isaa fida amma. Kana caala gaafa baasuudhaaf guddanne gisee kana akkuwaatti situ mana iyyuu xooruu qaba. Maal eegaa jirta maatiirraa? Kasasamuu qaba gurbaan namaa kun qabamuu iyyuu qaba. Dhugaanis inni jara qabamuu qaba በቃ። ልጆች አረብ ሀገር ለምትኖሩ ሁላችሁ እኔ የገጠመኝን ነገር ልንገራችሁ። እኔ ፍረሽ ነኝ ገና እንደመጣን ጆርዳን ምን ብዬ ተጠየቅኩኝ? ብሔርሽ ምንድነው ተብዬ ተጠየቅኩኝ። ለምንድነው ምናምን ብዬ አልጠየቅኩኝም። በሰዓቱ ውስጥ የመጣው ነገር ቢኖር ምንድነው ምናልባት ሌላ ቋንቋ ተናጋሪ ቤት ሌላ ሰራተኛ ካለች እንዳይመሳሰል ቋንቋችን እንዳናወራ ፈልገው ነው ብዬ ይሄንን ነበር ያሰብኩትኝ። ግን ምንድነው እነሱ እንደዛ አይደለም ያሰቡት። እናንተ ወጣችሁ እዚህ ቲክቶክ ላይ ሚዲያ ላይ በምትንጨረጨሩት ነገር አማራ እንዲህ ነው ኦሮሞ እንዲህ ነው መጥፎ በምታወሩት ነገር እሱን ነው እነሱ የሚያስቡት። እኔ ይሄ አልገባኝም። አይ እኔ አማርኛ ብቻ ነው የምናገረው ብያት መጣሁ ማለት ነው። ከዛ ቤት ከመጣይ በኋላ የእህቷ ሰራተኛ ነበረችና በሆነ በብር ጉዳይ ያው ጆርዳን ያላችሁ ልጅ ታውቁታላችሁ በብር ጉዳይ ምን ያህል ጭቅጭቅ እንዳለ ብር ለመላክ ማለት ነው። እና ደወለችና አስተዋወቀች ልጅቷ ቀጥታ ነበር ምልከውና እንደዚህ ነው ምናምን ብላ ልጅቷ አወራች። ከዛ ልጅቷ እንደውም አሳልፋ ጥሩ ሰው ናቸው እነሱ አንቺ በቃ እንደዚህ ቀጥታ ላኪ ምናምን ብላ ነገረች ልጅቷ ማለት ነው። ከዛ እሺ ብዬ ተቀበልኩኝ። ከዛ ቀጣይ ወር ላይ ምን አለች ሴትዬ የት የሰራተኛ እኮ ሄደች አለችኝ። እንዴ ለምን አልኳትኝ። ከዛ ለምን ስላት አይ ኦሮሞ ስለሆነች ጥሩ አይደለችም አልፈለጓትም ሄደች አለችኝ። ከዛ እስኪ ምራጪ ከኢትዮጵያ ምራጪልኝ ሰው አለችና ስልኳን አመጣችና ምራጪ እስኪ በስማቸው ታውቂያለሽ አንቺ አማራ ነው ኦሮሞ ነው ትግሬ ነው ጥሩ የትኛው ነው ጥሩ አለችኝ።
ከዛ እንዴ ምን ማለት ነው? ሁሉም አበሻ ነው፣ ሁሉም ኢትዮጵያ ነው፣ ሁሉም ጥሩ ናቸው አልኳት። አይ ኦሮሞ ጥሩ አይደለም ማለች። ለምንድን ነው ጥሩ ያልሆነው አልኳት። ለምንድን ነው ጥሩ ያልሆነው? አንቺ አረብ ነሽ፣ ብዙ አረብ አለ፣ ከናንተ መሃል ጥሩም መጥፎም ሰው አለ። እኛም እንደዛው መጥፎም ጥሩም አለ እንጂ በብሔር ተለይተን አይደለም ጥሩና መጥፎ የምንባለው አልኳት። አንድ ሳምንት ነው ያኮረፈች። ይሄን ስላልኳት ሴትዬ እዚህ ጋር አውጥተሽ ሚዲያ ላይ ዝም ብለሽ አንቺ ስለዚህ እባካችሁ ከኢትዮጵያ መጥተው እዚህ ቢሮ ላይ የሚሰቃዩት ልጆች አለ። ከዛ መጥተው እዚህ አንቀበላችሁም፣ ኦሮሞ ናችሁ፣ አማራ ናችሁ፣ ስለዚህ እናንተ ጥሩ አይደላችሁም እየተባለ እነዚህ እንደዚህ ቲክቶክ ላይ ወጣችሁ እስኪ እንትን አትበሉት። የሚሰቃዩት ልጆችም አለ እዚህ ጋር እንተሳሰብ። እዚህ ዝም ብለን እስከ ሽንት ቤታችን እንጠብና ስራችን እንስራ። ስለ ብሔር ብሔረሰቦች እዛው ወይ ምንድነው? እሺ ምንድነው? እኛ ሽንት ቤት ለማጠብ ጭራሽ በብሔር ተመርጠን እንዴ? ሀገራችን ላይ በብሔር የምንሰቃየው አነሰ እንዴ? ምንም በማታውቀው ነው ባወራት። ለምንድን ነው እናት የምትሞተው? ለምንድን ነው አፋችሁ? እናንተ ላይክ ሼር ከፈልጋችሁ ምን ነው ዘር ሰብካችሁ ነው እንዴ ቪዲዮ የምትሰሩት? እንዴ ስንት ነገር አስቡ። ስንት ነገር ቪዲዮ የሚሰራበት ነገር አለ። መልካም ነገር ሰው ልትወጁ የሚገባው በብሔሩ አይደለም፣ ሰው በመሆኑ በመልካም ስራው ነው። እሺ ይሄን ነገር አስቡ። እንዴት ነው ሽንት ቤት ለማጠብ ነው በዘር ተመርጬ የምመጣው? አስቡ። ይሄን ቪዲዮ ያየውላ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ በፈጣሪ ስም። Akkuma dhageessani ka wanta Joordaanitti siiquunname himaa jirti. Joordaanitti yeroo gallu keessatti jette jarri Joordaan nu gaafatu jette eerpoortii irratti ati eessa zariin kee Amaaraadhamoo Oromoodhamoo Tigireedhamoo maali jedhanii nu gaafatu. Kana keessaa wantoota amma dhaaman kana keessaa yoo isin akka zarii si himatte ati zariin kee tikkigalee miti. Amaaraa yoo taate Amaaraa koo akkas godha. Oromoo yoo taate Oromoonis akkas jette. Amma kan isin haasofte yoo amma Oromoo irratti Oromooni bakka akkas godha inta'u hojii hojjechuudha nama hojii miti manaamin jette haasofte yoo amma isini wanta kana mu'isaa fidanii waan tiiktookii irratti haasa'amurraa fidanii tiiktookii irratti akkas jedhamee ni haasa'ama. Bakka qoqqoodamiinsa akkasii wal qoodu jira. Amaaraa Oromoo jechuutu jira. Amaaraan akkas godhe Oromoon akkas godhe isa jedhamu sanayyi jarri achi immoo dhaga'u gisee sanayyi bakka jarri kun immoo jarri Amaaraa akkasii Amaaraan nama akkasiiti Oromoon nama akkasiiti jedhanii hubatu. Adaraa inaasayinaa waa'ee zarii jedhaa jirti gisee hiikamu jechuudha. Innaa maaliifuu dhugaadha garuu haasaan jara kan hin dhugaadha jedhee fi namni biyya alaa jiru namni achi biyya alaa jiru poolitikanyaa keessattuu poolitikanyaa achi taa'ee waan negeetiivii biyya keessaa haasa'a. Bakka jara biyya keessaa du'an Ingiliffaanis maaliin waadanuudhaan hojjeta. So yeroo sana jarri dhaga'anu jechuudha maala jedhanus akkamitti nama amanu. Kanaaf rakkinni guddaan kan ta'e amma jarrachi afaan biraatiin fa'i kan tokko haasa'an jiru miti Ingiliffaan manaamni baasanii. So sana akkamitti amma jarri uummata keenya keessatti amanuudha. Nuuni nu asteenya akkas goonu rakkoo fidaa jira jechuudha keessattuu ijoollee biyya alaa jiranu. Yaada gaariidha jedheen amana wanti jiru garuu akka jirutti ta'e. Wanti jiru akka jirutti ta'e kun yaada gaariidha. Hamama maratee jira miti namichi. Waan dirqisiisanii hojjechiisaa jiran fakkaata. Dhugaadhaa garuu kun amma ni amantu. Moo wayis meeqa kaffalaniiti? Fiilmiin kanuma bakka ni kaffalamaa ni hojjechiisu. Uummata intani gochuudhaaf ittiin waraabuudhaaf. Kun garuu waan ta'u miti uummanni kana laalee miti kan inni dhufu. Wanta sirrii sana yoo isaaf ifa galchitanii haasoftaniif qofa kan isin fudhatu namni. Malee gisee kana yookiin akkuma kana birriidhaan ta'e malee wanta kana laalee dhufanatti hin fakkaatu. Kun gowwoomsaadha bakka. Uummata gowwoomsuudha.
እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ አስተማሪዎች ጺሙን በማሳደጉ ምክንያት ወደ ትምህርት ቤት ማስተማር አይችልም፣ ጺምን እስካልተቆረጥ ተብሏል። እንዲሁም ደግሞ ሌሎችም ቅጣቶች ተላልፎበታል። እስከ መጨረሻው አዳምጡኝ። ኮፒ ሊንክ፣ ሼር፣ ሪፖስት እያደረጋችሁ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡ። ይሄ መምህር አሸናፊ ትርፎ የሚባል ሲሆን በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ላይ ገዋታ ወረዳ የገዋታ ትምህርት ቤት ሁለተኛ ደረጃ መሰናዶ ትምህርት ቤት መምህር ሲሆን መደበኛ ስራውን እያከናወነ ቢሆንም ከጺሙ ጋር በተያያዘ የዲሲፕሊን ቅጣት ተጥሎበታል። ጺሙን ካልተቆረጠ ወደ ማስተማር ስራ እንደማይመለስም ተገልጾለታል። ለጺም ማሳደጉ ምክንያት ተደርገው የቀረቡበት ክሶችም የተማሪዎችን ስለልቦና የሚሰርቅ ነው ተብሏል። እንዲሁም ደግሞ ትምህርትን ከፖለቲካና ሃይማኖት ነፃ ነው የሚለውን መርህ ጥሷልም ተብሏል። እንዲሁም ደግሞ በየደረጃው ካሉ አመራሮች ወይም ደግሞ በህግ ስልጣን ከተሰጣቸው አካላት ለሚሰጡ ህጋዊ ትዕዛዞች አፋጣኝ ምላሽ ያለመስጠትና አለመፈጸም፣ የመጨረሻው ደግሞ በማህበራዊ ሚዲያ የውሸት መረጃ በማሰራጨት በትምህርት ቤቱ ርዕሳነ መምህራን ላይ ሌሎችን መቀስቀስና ማነሳሳት ጥፋት የሚሉ ሲሆን በእነዚህም 4 ክሶች ምክንያት የ3 ወር ደሞዝ ቅጣትና ጺሙን እንዲያስቆርጥ መወሰኑን ከውሳኔ ደብዳቤው ላይ ለመረዳት ችለናል። መረጃው የሃሩን ሚዲያ ነው። አዲስ መረጃዎች የሚወጡ ከሆነ ተከታታይ የማሳውቃችሁ ነው። እዚህ ጋር ያለችን የፕላስ ምልክት መጫናችሁን አትርሱ። akkuma dhageessanu ka namni wanta riinu akka gara poolitikaatti jijjiirameeti jira. Jara weessarniidha kan kana hojjetu bakka intani sana poolisiin amma jirus jara sana yi hordofaa jira. Hareedaasi hareenni maa inni ishee amma akkamiin guddifatin jedha dhugaa rabbii. Inni kan niqaabii kan dubartootaatu jiru gara dhiiraatti dhufameera. Ganaa kun isteeppii tokkoffaadha. Ganaa yoonu waa tokko calluma jennee ofirra ciis gara amantii kee hin hordoftutti galaa jiru. Kun ikkoo baay'ee waan nama gaddisiisudha. Akkamitti namni tokko areeda kee murattu malee mana barumsaan seenteedha. Maal jechuudhaan kunumti? Takkeenyaa mataa keeta kana murattu malee hin galtu jedhamayyuu haala akkasiitiin. Manni barumsaa kan barsiisaa sanarraa barbaadu maal barsiisuu isaa qofa miti, waan biraa miti. Barsiisuu isaa qofa, barnoota isaa qofa barbaada. Barnoota isaanii furata. Fiizikaalii wanti inni qabu garuu mana barumsaa sana hin dhibu. Suusiin isarra jiraate waan barbaade yoo godhaa jiraate mana barumsaa sana hin dhibu. Garuu manni barumsaa kan isa dhibu barnoota sana seeraan kennaa jira isa hidhu qofa. Malee waan biraa keessa galee akkas hareeda yoo hin muranne hareeda mana barumsaa keessa hin galtanu jedha. Gatii musliimaan bareechamee sunnaadha jedhamee ayyamamuuf kan haasa'u jirre. Kan dubartii isa kan dubaraa antanii calluma jennaan isa kan irratti dhufanii agartanii. Garuu biyyattiin kun gara siin deemaa jirtu baay'ee nama dhiba. Sagantaan har'aaf qabanne kanuma fakkaata. Sagantaa biraatti amma walitti dhufnutti nagaan haftaa.